أستاذ ياسين سلامة أنا راديو سامي لفتنا هاروا بريفة ما إذا كبر رجل كان أركي جناني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان مجرى إن شاء الله يتي سنين لا للتري يفهم أستاذ. طيب. أبشر إن شاء الله ركزوا. وانتي كنا كم أما بريفة ما نجرو كان أما وكمي. أنا بريفة وما كان كوف أركي سيلم تقول لينكين أركي مركز من اللي أما وسيني جوين قدة. أكما بريفة ما نجرو كان تدبينا كنا. Akkuma kanaatu haqiiqaadha yaa ustaaza inshallah namtittiin akkuma horiitti gadi ciibsitee qaltee yaani madaamiin jaantuni akkasitti amma dubbiin ammaatee jennaan warri imbaasii lamaa walirra jira yaani hagammaatti dubbiin addaan hin baane walirra jiraachuu maleedha. Kanaafuu karaan isin wanni barbaachisu araarama isii kadhatuu fi maatii illee rabbiin akka kadhatu kadhatuu fi karaa isin agartee wanni reefkisiitu biyyatti hin galu inshallah karaa kanarratti hojjetu baay'ee barbaachisa ustaazonni keenya kan jirtan marti keessan keessummoonni hundinuu jechuudha. Haqiiqaan jirfamama. Allahu akbar. Dura durso inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jedha. Itti aansuudhaan obboleettii teenya rabbiin itti araaramu rabbi rahmata ofii haa godhuuf. Wallahi eega ka biyya keessa biyya jiraatti ufiifuu wal qalaa jiraatte nu yoo qalle maaltu waa nu godhaadha. Eega ufiifuu wal fixaa jiraatte jarru yoo achitti wal qaltu namni akkuma horiitti qalamti jechaaf yookaan habashaan akkuma horiitti qalamti. Yaada viidiyoo sheer ta'u bakka mara gaha. Yaa Rabbi kayoo namni jazaa wahii dalagee wahii namaa qabdu. Rabbii zaalima qabdu. Rabbii Fir'aawnaan bishaaniin nyaachifte. Ummata kana yaa Rabbi irraa nuu kafali. Lafeen manoota madaamii hedduu jira ijoolleen lafeen shamarran kenna. Lafeen dhiira kenna mana hedduu jira. Yaa Rabbi irraa nuu fuudhi. Yaa Rabbi jazaa irraa nuu deebi'i. Yaa Rabbi irraa nuu deebi'i. Wallaahi Rabbi hin danda'a. Yaa ummata yoo akka cabne kanaan hafne hoo. Akka cabne kanaan karatti hafna seetani ummata. Akka sareen bakka maratti nu nyaattee kana. Ijoolleen dhiiraa ta'e bishaan galaana bahara ta'e nyaatamte. Biyya keessatti waraana nyaatamte. Gachiifamtee qalamte. Oromo jedhamee tiniin gachiifamee qalame. Ati kaan jedhamee gachiifamee qalame. Yoo biyya Arabaa dhaytu. Waa itti tolee durjummaaf deemte. Waa itti tolee lafa dhiitaaf deemte. Riizortiif deemte. Bashannanaaf deemte wallaahi hin deemne. Viizitii takkaafuu kateemee hin jiru. Rabbiin quwwaa qabu. Rabbiin kuduraa qabu. Rabbi irraa nu haa kafalu. Wallaahi Rabbi irraa nu haa kafalu. Yoo akka nu humna dhabnee kararratti kufne kanaan Rabbi illee nu tuffatee nu jibbuu baate. Yaa Rabbi laafina humna kennaa nutti laaltee laafa fi jabaalleen bakka gahe maratti gachiibsee akka horiititti akka horii dhiidaf qalanii jetti gachiibsee nu hin qalin gachiibsee kan warra uumiti yaa Rabbi humna keetiin jabaan hunduu sitti hin jabaan laafina kennan jabeenna kee rahmata keeti yaa Rabbi nugote jabeenna keetiin rahmata kee yaa Rabbi nugote. Ijoolleen teenna yoo jarri mallaqa dhoggattu gara itti dubbattuu dhabde akka bineensa laalti akka bineensa itti iyyiti akka khalqii ilmi namaa lafa dhalateetiin lafa deemuutitti hin laaltu. Haga barbaadde ergitee yoo barbaadde tikkeetti murtee fi biloo gootee biyya galchiti. Biyya sanirraa yaa Rabbi miskiinummaan tun nu gaha. Laafinni tun nu gaha yaa Rabbi humnaa fi quwwaa fi kuduraa keetiin ijoollee teenna nasri yaa Rabbi fidi. Yaa Rabbi quwwaa fi kuduraa keetiin ijoollee teenna nasri yaa Rabbi fidiif. Ummata dhumanii kararratti ciciisan. Ummata bishaan baharaa keessan lafeen isaanii nyaatamte.
ummata bakka tokko walitti qabaniitiin rasaasan xaragan sanniin guutuu sababaa dhiiga mucattii tanaati yaa rabbi nuu deebi yaa rabbi nuu deebi yaa rabbi nuu deebi abboo wallaahi ummata rabbi isin haa tikisu ujoolli rabbi isin haa tikisu bakka teessanitti bakka deemtanitti rabbi isin haa tikisu akkamitti akka ooltan wallaahi diina jala dhadhaytan ummata muslimaa jettanii isin jiraatan kunniin qixa kaafiraati jechuun hin ilaalaman qixxeen isaanii osoo asiin islaamummaa himatan osoo asiin maalii himatan cunqursaan isaan halqirraan gahan cunqursaan isaan ijoollee teenarraa gahan akka waan ilma namaatirraa hin bahini wallaahi duniyaa tana qofa abdatanii miidhama isin miidhamtan guutuu rabbiin boru isinii kafala rabbiin isinii haa kafalu wallaahi rabbi isin dadhabbiin keessan rabbi boru haa deebisu dhiiga mucattii tanaa rabbi haa baasu gumaa mucattii tanaa rabbi haa baasu yaa rabbi nuu baasi yaa rabbi nuu baasi wallaahi rabbi hin danda'a rabbiin qaaruuniin irraa kafale rabbiin fir'aawn irraa kafale rabbiin abaa lahabiin irraa kafale rabbiin abuu jahalin irraa kafale idinii rabbiitiin rabbiin dhiiga mucattii tanaa rabbi haa kafalu akkasuma dhiiga ijoollee shamarran teennatiif tadhiirateen kenna kan bakka isiin jirtu qubanu hin qabne jira eessa dhayte ebaluun takka jedhanii ejensiin achi dawwalee as dawwalee achi dawwalee as dawwalee ittuma dhiisan akhira hin jirti hin duute hin galti jedhee warri gallaala galgalaa gana qalbiin haadha abbaa qabbanooftee hin qabbanooftu duutee dhayyee boohee ofirraan galchine jirtii dhagaheetiin hin eeggatu akkasitti qalbiin ka cabde meeqa jira ka ol galfattee nyaattee achumaan bira hafte waraabessa bira rabbi galche akka raayaan abbaa maccaa jedhe waraabessa ilma namaa fakkaatu ta'uu oolu kun jedhe wallaahi waraabessuma ilma namaa fakkaatu ta'uu oolu ilmi namaa harkaan hin qalaa dhiiga ilma namaa wallaahi rabbiin nu haa tumsu rabbiin isinii haa tumsu bakka jirtanitti rabbi isin haa tikisu wallaahi rabbummaan isin haa tikisu waan biraan go'ina rabbiin kadhaa ani tasuma waan kan argee ennaan gadha hadhee osseene Dr. Ibsaan Faatih harka baasu jiranii warroonni sagantaa gaggeessitan isin irratti dheeradhee afwan wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.